Aciari aya marokire guthararia mihango ya mathomo cukuru-ini uria ciana ciao ithomagira makinegena ni uria mugunda wa cukuru uyu wa Kamandura ubatie kugayanio. Kioya twande cukuru uyu wa prefect marendwa ati kiharo kiao no nginya gikorwo gikinene na gikorwo gikia ika 5 tuoka ni turonirio haria hothe mekirite bacon imwe ethurumite kirathi he kirathi giguthario ciana 500 ri turarigwo ciana 500 ire thakagira ku mararegana na riendekithia ria riho na kuiguithanio ni bodi iria yariho ya cukuru uyu aria mendekithitie mugunda uyu ugairwo cukuru wa guthomithia kothi cia moko wa Limuru Technical riu makienda itua riri rigarurwo. The 5 acres mahali sinafika tukawaonyesha. Ni kweli mpaka hapo. Na kama hatukuwa tunataka mjue hatungewaita. Na ndio maana tuliwaita ili mjue anytime shule yenu imegawa mpaka wa serikali itafutie vocational pesa, hiyo shamba yenye wamepewa tuwaruhusu na hiyo eka 2, hii ingine watuachie. Hiyo 5 wasirudie ingine. Yenye wamepewa 2, eka 2 wamepewa 2, waridhike nayo. Hiyo ingine 3 hakuna, hiyo ni yetu, ni ya watoto wetu na hatutaruhusu. Komishna munini wa Limuru Harrison Matevwa augete ni ekugomithania bodi cia macukuru maya meri hamwe na mũmbunge wa Limuru John Kirago niguo matuithanie ngarari ici. Tutapanga mkutano tukae chini na wazazi kwa sababu hapa hao wote si wazazi. Wazazi ya shule. Tukae chini na wazazi ya shule, kamati ya shule na kamati ya polytechnic. Alafu tuongee na tupate suluhisho. Cukuru uyu wa muthingi wa Kamandura uri na mugunda wa muigana wa eka 9 kuria cukuru wa kothi cia moko watureirwo eka 5 na riu thirikari nene kugerera kuri ministry ya waki wa manyumba itanyite gwaka nyumba cia gukomwo ni arutwo aria marathomera kothi cukuru-ini uyu icoke ihe uthio mweru cukuru uyu wa muthingi na gwakirwo irathi cia ngorofa niguo matigarirwo kiharo gia guthakira undu uria aciari matari marataukirwo. Tutire turamenya kana ni megwaka kirathi kingi kana ni kirathi giguthario ciana citu nginya ciage gwa guthomera. Wa muthia ni ati cukuru uyu ni twitikitie o wa TVET wena opportunity ya kwarama ona makiria mogu ihana na ni tuwi guku kwina migunda thirikari ingigura. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kamandura Limuru kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.